STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayuhal ikhwatal kiram, sedang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita yang mandum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia dan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jalla mendengabi kepada kita kesehatan dan mendengabi kepada kita kesempatan sehingga kita bersualam dalam acara interaktif kita guna bahasa hal yang berkaitan dengan agama kita. Ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan terlanjutkan dari pembacaan kitab kita, kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi saya mentang dalam bab sabar. Dan Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau menyebutkan hadis ke-26 wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hurairah sebagaimana kalian yang ada pemendum merupakan seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang mulia. Beliau adalah seorang sahabat yang berasal dari Yaman di tahun ke-7 Hijriah, sejak ke Madinah untuk merumpak bersama dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau geduk dengan Nabi alaihi salatu wasalam hanya sekitar put atau kali tahun. Namun subhanallah, Allah Azza wa Jalla menganugerahi ilmu yang sangat le terhadap Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menjadi orang yang paling le hafal hadis dan beliau menjadi ulama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kaya di Yaman ke Madinah untuk merumpak dengan Nabi alaihi salatu wasallam dalam merantau ni bawa latihan. Namun subhanallah, semangat luar biasa beliau dalam pelajari agama. Kan sampai-sampai sebutkan bahawasanya pernah beliau dianggap lagi orang punggung ni bawa latihan karena dia beradaan. Dia yang sangat-sangat luar biasa. Nyokelah perjuangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelajari daripada ilmu agama. Hingga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagaimana kalian ada pemandung merupakan seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang dicintai oleh orang yang beriman. Jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan mencintai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Nabi alaihi salatu wasallam doakan agar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dicintai oleh kaum mukminin. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun bahwasanya tidaklah orang beriman kecuali mereka pasti akan mencintaiku. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau adalah pembesar ulama dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau merupakan orang yang paling lama meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga subhanallah, Abu Hurairah radhiyallahu an sering sekali kita sebutkan nama beliau. Berkata Abu Hurairah bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, maka kiban daripada pahala yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada Abu Hurairah. Seringkali dia disebutkan nama beliau dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, pahala ini kepada kalian. Sehingga subhanallah, ya ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim hendaknya mereka bersemangat dalam pelajari ilmu agama, sebabkan karenanya kelak akan menjadi pahala jariah bagi orang yang mengajarkan semisal Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsu indal ghadab. Dia sebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dikeun urang yang tegar ataukah urang yang kuat ketika orang yang berlalu daripada lawan. Namun urang yang tegar, urang yang kuat adalah urang yang jitendro ketika gian bengih. Dalam hadis yang dia sebutkan saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan kepada kita tentang kekuatan sebetulnya sirah hamba. Jadi Nabi keberah bahawa saji tiga yang sirah urang kan ketika banting kau kan ketika berlalu lawan ledat kanya ni kan tiga daripada hakiki. Tiga yang hakiki, tiga yang sebetulnya Allah sirah urang ketika tengah bengih tat tenro hana ambil tindakan yang membuat gaan berdosa dan hana keluarkan daripada ucapan-ucapan cacian ataukah yang semisal dengan yang membuat gaan terjatuh dalam dosa. Jadi ketika sirah urang tengah bengih memuncak dak tenro, maka sungguh yang merupakan orang yang tegar pada hakikat yang orang yang tegar pada hakikat. Jadi perlu ada pemandum bahawa saji bengih jana dua buah macam. Yang pertama, bengih yang tercela. Kibali ke bengih yang tercela iaitu bengih dalam permasalahan dunia. Makanya Allah bengih yang tidak diperbolehkan. Bukan Nabi alaihi salatu wasallam gebi nasihat kepada salah seorang sahabat ketika gejak Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah, Nabi kepada dia nasihat. Kala Nabi alaihi salatu wasallam, la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Dia gelakelam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan bu, jangan kau marah. Yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi sirah urang di dalam permasalahan dunia ketika dia itu menampakkan daripada kemarahannya, makanya adalah perkara yang tercela, perkara yang hanagat. Jadinya adalah marah yang pun, iaitu marah yang tercela. Kapan marah yang tercela? Dalam permasalahan dunia. Kemudian yang kedua, yaitu marah yang terpuji. Apa yang dimaksud dengan marah yang terpuji? Yaitu marah di atas hak. Marah di atas kebenaran. Ketika agama mesti dicela, ataukah ketika kebenaran itu dihina, maka orang yang bengih. Makanya merupakan perkara yang terpuji. Jadi sirah urang mesti ketika gedengar daripada ucapan sena urang melecehkan daripada hadis ataukah melecehkan daripada Al-Quran, orang yang hana bengih sama sekali. Makanya perlu ada pertanyakan daripada imanan yang. Benar karena sirah hamba Allah Subhanahu wa taala ketika misalnya agama dilecehkan ataukah ketika daripada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dihina, maka sirah orang muslim, sirah orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla pasti bengih. Dan nyolah hendakalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nabi alaihi salatu wasallam ketika kena pribadi hadap gembaratmu kepada ulim. Namun ketika agama Allah Subhanahu wa taala dihina, ketika orang-orang musyrik melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bengih. Makanya Allah bengih yang terpuji. Ketika sirah urang bengih di atas hak. Begitu juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sabar luar biasa. Namun ketika hal-hal yang hak dihina, bukan dilecehkan yang semisal dengan ini, maka orang yang bengih. Dan yang lihat daripada riwayat antara haji ketika dibawa odean daripada orang yang gekun bak sebagian orang yang puasa tayo hana pernah ada kali orang yang paling pengecut, orang yang paling gusun ketika bertemu dengan musuh, orang paling lari daripada makanan kecuali mereka. Itu so maksud ji
Nabi SAW, para sahabat. Makanan salah sahabat Nabi SAW ni bawa dia. Sehingga gekun, dia akan melaporkannya kepada Nabi SAW. Bengih ke? Ketika wujud, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi SAW dihina oleh orangnya. Menolak sirah hamba Allah Azza wa Jalla. Ketika hak dilecehkan ataukah dihina, maka harusnya bagi kita untuk bengih terhadap orang yang melakukannya. Jadi baik tersakai ketika sirah orang isi kegagalan kiban daripada hak kadi cah-cah atau akan dilecehkan, maka dia diam, hana api membacut daripada kebencian dalam hati, maka orang lagi rupa adalah orang yang tercela dalam syariat. Jadi, ini dua model marah. Ya. Yang pertama adalah marah yang tercela. Kapan marah tercela? Iaitu ketika dalam permasalahan dunia. Dan yang kedua adalah marah yang terpuji. Pada marah terpuji, iaitu ketika hak dilecehkan, ketika Al-Quran, ketika hadis Nabi SAW dipermainkan yang semisal dengan jih, maka ketika sirah hamba Allah Azza wa Jalla bengih, ya, yang bengihnya opinion daripada sesuai daripada koridor yang telah disebut oleh Nabi SAW, ya, makanya adalah marah yang terpuji. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kira orang ketika yang bengih, maka terkadang dia dapati daripada hal-hal yang muncul. Kadang ketika sirah orang berat bengih, maka dia pun akan mengeluarkan daripada cacian makian yang luar biasa. Begitu juga terkadang sampai melakukan daripada tindakan-tindakan. Jadi mana tindakan tersebut terkadang berujung pada hal-hal yang merugikan orang di dunia dan di akhirat. Sehingga sirah hamba Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kali dia sebutkan, ketika yang dengan bengih, maka hendaknya getun daripada roh. Getun dari sipu hanya disebutkan daripada ucapan-ucapan yang buruk. Kemudian getun dari sipu dari sisi hanya dilakukan daripada perkara-perkara yang merugikan daripada perkara dunia dan merugikan daripada perkara akhirat. Jadi ini pada bawah tips, iaitu ketika sirah hamba Allah Subhanahu wa taala bengih, yang dimana ketika yang melakukannya maka akan menyebabkan daripada bengih yang teredam. Jadi pun ketika melakukannya, insya-Allah hanya bengih ini. Karena sebagaimana kalian sebutkannya, pada bila kejelekan yang terjadi ketika sirah orang bengih. Bahkan terkadang sebagaimana kita sebutkan, terjadi hal-hal yang hanagat sebabkan kerana bengih gelampiaskan. Padahal beliau sabar saat, getun roh saat, maka tentu kebaikan yang akan dapatkan di dunia dan di akhirat. Jadi ini hendak pada bawah perkara yang apabila sirah orang melakukan, ya, maka orang akan mendapatkan kebaikan. Orang akan mendapatkan daripada hal-hal yang good. Mentang yang dilakukan oleh sirah orang, apabila yang bengih, maka akan teredam daripada bengih. Yang boleh ketika sirah orang bengih akan memuncaklah daripada kemarahan, maka hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang paling harus yang lakukan pun ketika dia bengih. Terlakir doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi disebutkan dalam hadis, disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan yang baca daripada hadis iaitu dari Sulaiman bin Surad radhiyallahu an. Jadi beliau mengatakan kuntu jalisan ma'an Nabi alaihi salatu wassalam. Saya pernah suatu kali duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulan yastabani wahadahuma qad ihmarra wajhu. Dina daripada dua orang yang mana orang yang bertikai mendawa. Bila sirah kamerah daripada muka ni, kepanas daripada debaji, kepanas daripada dawa aja.
wantafakhat audajahu. Jadi disebutkanlah ya, leher-leher yang kadiglah, pokoknya panah lah daripada perdebatannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kala Nabi alaihi salatu wasallam, la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Bahawa saja kala Nabi lalu nepu sebuah ucapan apabila kekunyan, maka dia akan gadah daripada kemarahan giannya. Kemudian Nabi berkata, lauqal, jika dia mengatakan na'udzubillahi minasyaitanir rajim, zahaba anhu ma yajidu. Apabila kata na'udzubillahi minasyaitanir rajim, maka akan gadah daripada kemarahan yang akan gadah daripada apa yang ia perselisihkannya. Faqala lahu, faqalu lahu, maka teruklah daripada orang yang kemudian, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadzu billahi minasyaitanir rajim. Hendaknya ya bagi engkau untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadinya yang boleh yang harus dilakukan oleh seorang orang ketika yang dengar bengi. Belaka perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi baik sampai ketika bengi ni kenyo yang pun ke nama yang kun pun bu ya kun makian dokah cacian. Maka ketika kun ucapan dokah makian yang semisal dengan ji, maka akan langsung berderet daripada ucapan-ucapan kotor yang lain. Jadi sirah urang ketika kapanah daripada keadaan diri ke, maka hendaknya pun auzubillahi minasyaitanir rajim. Yang pun. Kemudian yang kedua, ketika sirah urang kabengi, hendaknya ingat bahawa saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan keutamaan sirah urang yang geden daripada benginya, tak ingat oleh kita yang dikatakan kau panah dah, dikatakan kau bengih dah, kau pitam dah lah macam pasal dia. Maka ketika dia ingin dalam piaskan daripada kemarahan dia yang beringat daripada hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang disebutkan tentang kiban sirah urang ketika yang sabar, ketika yang cenderung dari amarahnya. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan dari hadis Mu'adz Ibnu Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qadama ghaizan, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam seorang yang iktin daripada amarah wa huwa qadir ala an yunfidhahu, dalam keadaan dia mampu untuk gelampiaskan daripada kemarahan kan. Misalnya contoh ji na urang perkaru le urang dalam keadaan gayanya lebih hebat, lebih degak nyo masa dia nyo perkaru gulam lah urang geti mesti lah langkrung benalah bah. Jadi 3 dah orang yang perkaru, kadang orang 5. Namun ke perkaru orang 3 yang ke perkaru kun hal-hal yang agak gelecehkan yang semisal ni. Padahal monyo orang yang perkaru kan betul kejak betul kemau dulu baje. Kemudian gedula ai mendang karubah mesti. Lalu nampak apa. Jadi orang yo ya dalam keadaan gede nak marah, dalam keadaan mampu untuk lampiaskan, nak urun kadang yang berkaru. Raya nak mesti urun tokah yang berkaru, hebat nak mesti urun. Yang teruk lemah. Yang teruk lemah mesti kayak berkaru. Jadi tu balah hai balah ranyo lawan tegar dah no. Lawan berbiri urun kadang tegar dah no. Jadi karena kan hai lawan cemaruk tu mempepep tu dia kejadian tu yang gua rumah pep dia pegah pepek lah pokoknya hana termasuk namun termasuk pu jadi sirah urang dekat mesti ganggu yang geden ro sabar hana habis membaca daripada hal-hal makian yang ucapkan di luar kejadiannya hana ataukah urang di perkara dalam kadang mampu untuk gelawan mesti ataukah untuk mampu untuk gelampiaskan daripada kemarahan Jadi orang yang model lagi yang rupa yang berkata Nabi alaihi salatu wasallam, seorang yang menahan daripada amarah padahal ia kuasa untuk melampiaskannya, da'ahu Allah Subhanahu wa taala ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah. Maka untuk orang akan gerhai oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para makhluk di yaumil qiyamah. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi yukhayruhu minal huril ain Masya. Maka ni baut yang you pilih daripada bidadari sesuka daripada hati urnyannya luar biasa daripada
keutamaan ni. Gehoi kelak oleh Allah Azza wa Jalla yaumul qiyamah. Urang ya ka bengih dah namun lampiaskan daripada kemarahan hang lampiaskan. Maka dia yaumul qiyamah dan gemehoi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diperintahkan untuk iblis daripada bidadari toh yang inginkan, toh yang galak. Dan luar biasa daripada keutamaan orang yang ikut daripada sabar. Ingat daripada hadis ni. Kemudian ingat dalam hadis dari Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, nazara urun teruba Nabi kemudian kata ya Rasulullah, Nabi kepada alun wasiat, maka kepada Nabi la taghdab, jangan kau marah, faradada miraran. Kemudian orang itu mengulangi daripada ucapan yang berkali-kali, namun Nabi SAW kata la taghdab, jangan kau marah. Dinyo ketika dia bengih beliau dah ingat daripada hadis yang memiliki keutamaan luar biasa bagi seorang orang yang bersabar, bagi seorang orang yang hendak lampiaskan dari kemarahan ngean, ya, dari kemarahan ngean kepada orang dalam keadaan yang mampu untuk lampiaskan. Baik. Kemudian pula yang harus dilakukan oleh seorang orang ketika yang bengih dah. Dan jika yang dilakukan maka akan membuat daripada marah yang meredam, ya. Yang pun kali dia sebutkan, ya, itu untuk berta'awudz, ta'awud. Ucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua pun ingat keutamaan hadis di mana Nabi SAW menyebutkan keutamaan bagi seorang yang bersabar yang hendak lampiaskan daripada amarah. Kemudian yang kelih iaitu seorang ketika panah dan amarah kamu memuncak luar biasa, maka yang kelih harus dilakukan adalah diam. Hanali berhabak. Kenapa juga ketika secret ke berah ucapan yang melenceng maka akan sebagaimana kita sebutkan benar, itu bit mendum pu yang hanagat kadang. Jadi seorang ketika lagian keadaan maka hendaknya dia diam. Yang paling penting yang diam. Jadi Nabi SAW disebutkan dalam hadisnya, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut, jika salah seorang di antara kalian marah maka diamlah. Yang kelih Nabi SAW kepegah posisi orang ketika bengih, ya, maka hendaknya dia diam. Kadang sebagaimana dia sebutkan benar, ketika sikit ucapan yang gebelih, ya, ban gebelih betul, maka akan itu biar daripada ucapan-ucapan yang lain. Menanti ketika dua orang, ketika mesti tengah panah dah dua orang, diam, baik tak gelanjut. Kenapa juga ketika sikit yang seol, kemudian balas lah, terjadi apa? Jadi hal-hal yang hanagat. Kemudian selanjutnya daripada cara yang dilakukan oleh seorang apabila dilakukannya maka akan membuat daripada kemarahan yang mereda, iaitu seorang ketika akan bengih dan maka hendaknya bagi dia untuk berganti daripada posisi. Ya, berganti daripada posisi. Nabi SAW sebutkan dari hadis Abu Dzar radhiyallahu an, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis." Apabila salah seorang di antara kalian yang bengih saat berdiri, maka kepegah oleh Nabi SAW tu nedu. Kepegah oleh Nabi SAW. Fa in dhahaba anhu ghadbu, jika marah yang telah hilang maka yang kasih. Ibu pernah harap ketika gedu, ketika marah yang enggak ada, kan kasih. Wa illa falyastajib. Jadi apabila marahnya macam hana reda alam, macam gezat alam, panahnya macam bengih dalam luar biasa, maka hendaknya dia itu berbaring. Yang daripada petuah yang dikabarkan oleh Nabi SAW kepada gedayung. Kemudian juga selanjutnya, ketika sirah hamba Allah Azza wa Jal yang kabengih, maka di antara petuah yang ajarkan, ya, apabila dilakukannya maka akan membuat hilang daripada marahannya. Selanjutnya pun itu mengambil wudu.
nyamban. Jadi disebutkan dalam hadis, innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitan khaliqa minan nar wa inna tudfa'un nar bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Jadi keberah le Nabi alaihi salatu wasalam sungguh dia amarahnya untuk syaitan. Dan syaitannya menciptakan dari api. Dan api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, maka hendaknya kalian berwudu. Nyambat. Yang daripada metode yang kalian sebutkan ayo. Ketika sirah hamba Allah Subhanahu wa taala bengih. Ketika sirah hamba Allah Azza wa Jalla tengah bengih panah, tak ada daripada keadaan yang, maka hendaknya ingat daripada perkara-perkara yang kalian sebutkan saya. Dan insya-Allah ketika kalian berpraktek daripada perkara yang ketika kalian bengih, maka insya-Allah taala akan gadah daripada bengih kan. Maka ketika sirah bengih yang gadah di hati kan, maka niscaya kebaikan yang akan didapatkan. Namun sebaliknya ketika sirah turutkan daripada hawa nafsu ketika bengih, melupakan daripada ucapan-ucapan yang negatif ataukah mengambil daripada tindakan yang negatif, makanya akan menyeret sirah ke dalam kerugian, bukan dalam permasalahan dunia ataukah bukan dalam permasalahan akhirat. Sehingga inti dia ya walillahi kiram rahimani wa rahimakumullah, sabarnya merupakan perkara yang luar biasa dan yang merupakan ubat bagi sirah ketika mengalami daripada masalah masalah ruang manusia ataukah kehendak masalah daripada terkadang ujian yang menimpa kan, dan semisal dengan ini. Maka sabarnya merupakan kunci yang luar biasa. Namun ketika kesabarannya hana pada sirah, maka hal-hal yang agak akan dapatkan susah dalam berujung, kemudian hal-hal lain pun akan alami. Dengan sirah hamba Allah Azza wa Jalla, bagaimana kalian yang sebutkan saya, ketika mengalami hal-hal yang agak, ketika mengalami daripada perkara-perkara terkadang membuat jiwa yang kurang senang, maka hendaknya dia bersabar dan memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla serta kekuatan agar kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melalui daripada cobaan ataukah ujian. Ayolah khadal kiram rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu mentang yang kita sebutkan di malam yang berbahagianya, baik dan kurang untuk kemah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.